ka leilo me a faise le wa madiu matko inga wa leilo po fe ama o se pupi te ma awa ke poli sa wa faila insure ase yo ka wa ba iPhone fang faisa ulo fe me fe ya ulo na ke lo fenga venga ngar fam ma sa kama la faila insure ke tongi se ku mai ngar ku mai san mai ola ese kala ol nga sa faila insure ko inga o ke ni sa nga ku o mga media ko ite po e wi lisa ya ile insure ko inga se yo la ka heo usui o ofisa ma ave pepa madiu o lawin siwa e au wala ise te ngā tupe mo le lumanai manuia e mole puipuinga tau tupe o lo soifua e tua iai le whanau e tina po le tamao le ainga mai mawhai o na tauna no atu mo so se mafua anga i te whina ngalo iai ale mwhai lo sau ka koe ko wha makana tina o ke polo le mwhai le lo se wala e le si lo la se kama so Samoa Life le insiua mo tangata nuu o Samoa. O le whaamana tuina o le sifuru no aso o le te atu i sauanga, ua o ia ile nofo le lei, ai misi lava i tutono a inga, o le tausanga le nei ua fuafuaina i le sini au tu e whaapea, fofola le fala. Se i o tātou tāla tala e whaafailele mo le malu o tina ma tamaitai, tangata e iaia a fianga tu mau o le soifua, ai misi o tamaa ma whanau. O le nei wha moe moe a mataina i laso luas fulvalu o novema lua a whelua lua, i toa mauta o le fale o le malo i matangi ala lua, i le fitu i le tai au. Ai tā puni alo ia i le aso se fulu te se malua a whelua lua, i le ofisa o le matanga luenga o tina maita i sa le lolonga, i le fitu i le tai au. Lo wavanoa Samoa tātou te tutu whaatasia i e whaamuta sauanga, ua whai ma whaafita u lionga onga i le malu o ainga, nuu ma le atu nuu. Tātou la i whaatasi le lanu riuli, e whailoa ilo tātou te atu i sauanga. Awane e misia lo wavanoa e te moli mauina i le sao tā ua o le puni ala waa, i lo tātou whaamoe moe o le ne tausanga. O le nei polo kalame o lo whaatau tai e le malo Samoa, mana paanga. Ai manato le nei lau ia Samoai o pa ia sa wo mo pa le solo ia o le ia lava le mai le mata sa wa se pa ia la tau ia o le tula fo i le tama ainga fo mo la tu tam ia le usonga tu mo pule ainga tai ma le va o fontia pe foi no foi tu au nei o le o foi le motu sai on fai tawina le o la piliki Samoa pa ia falang fulu so fa swangam fa tuima au va o toto e me se tamam tua to o fale ula pa ia fa tala lei lo fa no manu wale fo launga Samoa me se foi ia tato malo ia ta fa tolo so tato malo fiolo fionga le malo mal masiofo sui tofia fionga te mai pale mia ia la fionga foi mar capeneta pa pe foi la fionga le fon fitalai sui ma malo le fono fai tula fono Samoa ia pe foi la sunga fam sinsili man vasenga fam sinonga ia le lo Samoa yo na tu fia ia malo le folau malo foi le fa totoa a le nei lau ia o le tangi al pumati o le Toa Samoa nei o iai se ha e fo i se tofa i le komiti ma le lau ia o le nei lau fo i nei fa moe o le teofoni ia fa pe fo i ma le TV foni ia o le lau lea ma le taimini nei ia e tātou te tau fai velo aso ai o tātou tangata anu
mai lava i so se tu fia ia tu so le fa moe le se nganga o le nei fa moe fa pe fa tau matau pe le tulanga wa e foi ta penanga tatu lak piliki ma tatu paanga ia fa pe foi ma tatu malo ia o le nganga o le nei fa moe ina ia se vai panoa e ma fai e ona tatu tongi maa uma i le nei fa moe nga i le au meia leo lau au le Toa Samoa ia se i molia la palapa malo ia ma moli mai le fa aftai i lau tapua inga e tusa le fa moe nga sa feangai ai i Europa i le nā masina ua tuana i atu o e ila le fa moe ia o le tatou letio foni a matalia i le astona i nei le aso sfuru ma le fitu o le masina o te sema lua afe lua sfuru ma le lua o le afanga solo lea i malai tia fau i le nofuanga o lo iai le tatou main sponsor o le nei fa moe ia o le TV1 por Samoa Broadcasting Corporation o le atou fo ia i o paanga ia la kapiliki Samoa o ia fa moe a matalia le tatou le tiofoni ia i le valu le tae au se ia pa ia le tu la fa i le fiafi o nei foi fa moe ngai fa pito au ngafa la vai Samoa nei ma le motu i sala fai le se fa moe ngai atunu i fafo peita iane e leo tu ai lava le va le mal va nofo ia ma le ola fi fai tau langa o tatou tangata anu ia fa pea e mana na o fo e mafina ngalo ia so ani mai fo ile nei fa moe o le la malolola ia le mai le fa nga ile onu ia e matalia le tulanga le TV fon mai le fitu nga ile valu malolo le valu anga mai le onu na ile fitu ona malolo le mai le fitu le valu ia to amatalia le valu se ia pa ia le tau se fulu ile fiafi o le o le sto na nei o iai ia pa moe nga o leo la ai lo atu fo ia tulanga fo i faltupe ale PSP o lo fa penaona iai fo ia account fo ia tatu lakpilik ia mo nisi fo ia fainga taona auto va mai fo i mo tatu fa moe ia la iai fo ia tatu vaenga fo i por tatu team o la penaona nga ia tu ila so atai au ia e moli o hoi malongo puia li malongo atoa so tatu watu nu i vaenga e fia ia mo moli atu ia le pepa ia a wa fo fa fa ngofie ina i pisinisi ma fa lo loa fa fa ngofie pa ia male malo tato atu nu na mai sala to fo wa e tu so tato fa moe ia ele ngata fo i tu mo nei ia a o le motutele sala fai e foi lar fo fuanga ia o le wa ia fo inu mirror telephone ia mo le asto nai ia em fai ona vili mai pa ia male malo so tato atu nu ia pa fa pe ia so fo wa ia e moli mai ia fa pena fo tatou wasenga o fai pisinisi ia o lo te lele avanoa ma o tau fo mo no mea ia ona fa tau ni nei fa moenga o telefoni nei kampani ti sa va fa fali malimo o tas va fa fali malimo o lua va fa fali malimo o tolu o le Vodafone valu o valu ono lua tasi lava numero ai tolu numero pe ona fa yatu ia elo tu ai lava ia le ola fai tau langa so tatu pa ia male malo tatu atu nu o lalam papa au ia tu nu mau ia wei fo numero fai ona au mai le tatu company Pacific East o le faltupe o lo fa pe nauna lang ina fo ia transferring more than money ia le tatu Toa Samoa tau sanga stele me se fo nei tau sanga ia o lo ia numero ia i sila o valu o tasio no lima o le lua fitu fa lua fitu ono fitu iva valu fa o ile motu sala fai o lo iai fo ia tatou vaenga Pacific Isi i fanga malu ma sale longa o iai fo le tatou team ia fatasi fo ia fai on fa so tai fo ia iai so langona fo o tolofa ia ile nei fa moe ei o siatale lon tulanga o au te tele o fata tia mai fo le tatou komiti ma tatou lau mo le fa nga so longa fo ia fa moenga ia wala va fo ia le fa moe palanga mai male fa mai o tatou au ina ia tatou feilo ia to fo so tatou atu nu ia o se fa mtalanga le male nganga fa alo ai tatou feilo ila sto na i ia fau po lunga fo o ala leo o ia fo le Facebook o TV1 male Rugby League Samoa ia le afa la wi loa to fo ia va enga uma ia pe afa pe o ia inisi
fia mana o mia fo ia se fo ai tu sai fo o nei fa mo mo te pena ina tatu la pili a le fa mo mo tatu o tunu ato mana tua fo tatu au o Toa Samoa e leo se au sto tasi pon tangata o le au o le tatu malo mo tatu tangata anu o le au o le Toa Samoa ia o se tala lea o patu nei la o lau mo le lai fa sili fo ia le tatu vaenga fa salau e por kalame o mon fatatia ai le se I toi fine tune le tato por kalame fu fo I moments fo tato au man taimi e pe fa o le tia mai le lo fo le to tato talo fo ina ia uli masao fo le fa mo le tele fo io mala fa na tu lo fo mai a me se fo nei vai tau ia tato talo ia mfai ona fa tau no ina tato fa mo ato fa to pele tua te utanga inga leo wa iai pe ona whae lau loa atu foi. Ia o le aso lua se fuma le fitu I le fiafi pol po. Ia ona mawale wha malolonga, malolo foi la ia le au le aso tofi pe a le aso lua suma le valu. Lo fitu na I fo iam tata no fo iam tatou malo e me se foi pa anga. Tei mi tala fea ngai. Ia la vi fo ise fautuanga foi postua lalo. Po le aso lua iwa e fua I le solo tele foi le ma feilo il pa ia ma le malo le tunu ia e la fa nga foi le stof po le solo valo mo le feilo inga man malo pe no fai atu po kalame le mon dai nei ai e ai ona swinga ia ma le nga lo ia foi ia le sa fa so foi manisi foi tai ia e le I fa mo tu ina no lo ia le lo tu tele tato malo le so tor su matas e tapu ni ai le fa mana tuina o le ono sfurta usanga fa mana tuina ma lo tu to tasio Samoa ia it's a good fit for e ai matatu au ile ko fa manu ina me fo ia tatu walom fa na tatu au te to fitu e tatu vi ile tu ia fa manu yanga ya Samoa ne tau sang tele lava fo ia fa manu yanga na ya lo hoi sa fa pena na fusu anga fa professa ia le fo manu ia ato ma Marion ia fa pena fo I sta longa la pi under 20 ele mfai la kapiliki ele mfai no fa pito au ngafa na la kapiliki le ai e fa lango sua pe le nei foi fa mo ta longa ia ona e le fa ngo fie fo le ola ta wivi mal sa ili malo alom fa na le to proposal na vel malo la mai fa le o na tole te le so soani al malo ia le lo o talia pe longa la wa ma tata mai ia ai peta ia ele ma fai ona tu o ele lo fa tu la io tatu tu nu o le alla foi le sa au fo ia ma fa so hai fo ia ma le tatu lau ia a tonu se au ne se fundraising official fundraising o fai mo fa mo tatu toa wa silfia fo sia lava te le lo foi po le asa taimi na fai ese su nga tu pe nei ale tatu Toa Samoa ono na do ta inga lava I fa mo lava nga luenga tau no e fai ia le o foi mai ia te tonu fo fa o Sofia fo ima ia loto manga so tatu atunu ia e fo ai fo nei fa mo ia e le o fai ngo fi fo nei vai tau ia tatu ia lava te ia sa mo ta te fai tau la Nalte leo le sosani le mo mel malo. Ele o mai lo ai te le sosani tip. Nei me o ta ua tua ai. Ai mai sosani te le atu. Ele ma fai foi la no fai lo atu la tunu. Se takero nei fa mo. A fai lava e saua e alu lava e tau. Ele intua o yo mel le. Makai o ki ho le fakasale mu le pe makai o fi le ho le fakasai mu le ke le soso. Ora pia pakle tau fofua ia tatu fa mo lang te ton pe o fa mo le sa fai Brisbane. Over full up tanga. Ni o le paka a to na fa ngai. Fa ia le homecoming a Brisbane. Ele o la po le angi family anga mo e tatu au toa. Wow, ore, no ta inga lava priority cost ai o valele.
O valele ai e pea ma se meo leono se lau mo tupu afi. Tu pea de valele. Accommodation po se meo se lau mo tupu afi. Meals, ia se meo leono sfuru. Ia whaatase rola ia mo logistics ma isi related cost for ia i nei Samoa. Ia, paketi are ia se meo po le 1.2. Ia e peono whai atu. Nei meo o i re ma whai ona tātou tā mauinga se vaenga. E meu whai atu nei wha moe moe a mai 2.3. Ia e re whapea po e la mai ona le ai. E ai la fo ia vaenga e tau on wha ngang po i mat per sit fia. Ia, pea on whai atu. Ia e re whai an fundraising whapea tātou lakiri. A tono le awa noa fole nei. Ia, ma wasi se le. O ka tera kapsi fa mure tolo. O fa moela le ki o fongi le fai le ai ngol vai aso e tu tala lo foi le fo inga se tu pe le se Ia, o le peo nganga lea i meua mo watu se take ria ai o lai fia fo hai tanga. Ni o te mine pe a ma se me o tolu sfuru afer tu pe lo fo ai mai tanga. Ni no a matala mai company lo ta sfuru afer. A se present le da stona. Da tau ni mai na ia siakia na saini an nei. Ni fia fo hai tanga. Ia al tuai e fa maru rua tu fo io no. La pela fo io ma tom tu funga ma. Toi lolom te fuma malawaki. Ole ole fa moe o mai na tamata alo pe mai malato ai. Ole ngangana le sa abe fultar sanga ono tele io lo staulanga fo ia. Mai sera vai paang ai lem fai fonta tu o no fa pe o mai mais. Fai ngo fienta tu controllinga pe fa pe o mai tama. Ia mason to lua. Olan la man me ole sa tatalo fo ima. Ta po I fo I faiva ma yo au alo faiva ia alo fa na fa mo mo a o isi la tanga te lunga ia o le kosla na ia tamta o mai a fo I mo sila fia ia atonu o mai a fo na 5 player payments I tu pesa ma sponsors alo fa now range from 5,000 for fu ala vai pe lima fe ale sa avele pa che ti dam tana lima fe Australia player mai tu per sponsor specific cashle sa ia e se la IT for na la IT ta longa ta lo pro rate tale le fainga tu langa le e pe ta iani ia se le se facilin ta tu se le ni mau mai le e ta tu sa inga se le ni ma tu pen ma ile tu wai fo tu langa le Silvia ia te le your sacrifice for alum fana le sa tu ua lava fo ia ni sio va enga mavano ia o mai lava fo etam paita ele se tau a se me tau e vatu ele le appreciation fo eta tu tangata e lo fo ia alum fana ia o le ua e wa ma a so tatu tu ia o le ua vatu lava la tu lo to atoma la tu lang long sue e tu sol fa mo ia ja, ik zie meer. Tato veel ai malai tia faun malai o malu ila stona. Na tato awai la ile o lo ia ile fo fuanga ono le control fo ile e faiano atu tato media pu atama. Mo le lato footage ma lato news item para le faun fa lau ono le o mai ona na faia feu tanga inga fo matato TV ia tase fo ile ngai fasala nei mo fasala atu ia fasala mai fo ile si pitona faila ia lo stau vanga fasala Aftailaba. ja hallo Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. We often wonder why. But after generations and generations, I'm telling you, it has always been that way. Of course, things don't always turn out the way you expect. Bo's complaining, right? Because these waters are not just special, they make everything better. As for me, this is my natural Samoa water.
the taste of nature in a bottle. Whainga taia o e ona tausa ilisa tupe mō maliu. Whai poiponga, a onga le whanau. Ta avale, po o se whare fōu. Isa! Chahu! Maua lona kamba! Wa vili ma ngei lewa maua! Kope manguele ka pōngia! Kope rero pe maua ngei! A whio mai nei loa le Federal Pacific Finance mo so mana onga tau tupe papi. Oi le! Ah, saka kau le whainga ruenga! Federal Pacific Finance, serving Samoa's financial needs. Alliance Recruitment, we're based in New Zealand and we're 100% owned and operated by a Samoan family. We're here to recruit people, give the opportunity to people for full-time work in New Zealand as a skilled worker, so trades, carpenter, mechanic, or anyone who's successful with the quota to be able to come over to New Zealand.